nanu misiode. Ridiged na Miss P para FM. Roguma babone nuclear specialist medicine specialist fano Limpopo be bote fedzi mutshilisi wa phala FM wa ḓivhudzisa zori tshakale kale vhaṅwe madokotela vha tshi ḓivha hone ndi ngani vha songo tevhela heḽi buḓovho wa ḓivhudzisa uri kani zwa zwi tshi khou tou konḓa arali zwi vha zwi tshi khou konḓa vhone dokotela Ntangadzeni Muambedzi vho zwi konisa hani zwino khou takadzisa ndi tsho uri ṋamusi ro dzula navho vha ḓo ḓifhindulela vhone vhaṋe uri vho zwi konisa hani uri vha swike hafha hune vha to gonya thavha heyi ngauri namusi nṋe ri sa ḓivhi uri zwa zwo tou itisa hani zwi ri vhudza uri yo vha thavha lokomela mutshilisi wa phala FM ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Ridiged nṋe nga dzina ndi pfi Miss P ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe ubva zwino swika tshi tou awara ya vhuṱahe vha ḓo zwi humbula uri no ṅwedzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi ṅwedzi wa ṱhangule ndi ṅwedzi une ra vha ri tshi khou pembelela vhafumakadzi ndi zwone ri vha ri tshi khou elelwa vhaḽa vhafumakadzi vha ṅwaha wa gidiḓaṱahe fuṱhanurathi ri tshi ḓo ita na u humbula vhaḽa vho Charlotte Maxeke vhana vho ri ndi vhone mufumakadzi wo tou thoma vha ḓo wana degree khe vha vho dokotela Ntangadzeni Muambedzi vho dokotela ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ridiged. How are you? Miss P? Ra ḓi uri ya tshikhuwa tshiṅwe tshifhinga tshi ḓele tshi dzhena mara ndi hayani hafha ndi funa amba Tshivenḓa, isn't it? ndi zwone ri khou tou amba Tshivenḓa tshoṱhe Madekwana vhuḓi Miss P. ri madekwana ndi khou livhuwa nga maanḓa vho kona u swika ro zwi pfha uri schedule yavho I was tight mara for my own para na ndi sina choice ndo tou tea uri ndi swike. 086 0002503 ndi hedzo nomboro mutshilisi wa phala FM dzine vhone vha ḓo dzi shumisa uri vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo yashi namusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi vha ḓo ita no shumisa Twitter ndi X HIV Twitter vha ṱoḓa @mosp_dj kana @phalaphala kana vha ya kha Facebook vha ṱoḓa phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ri live vhone vha tou ya kha Facebook vha ḓo ri vhona hanefhaḽa kana vha shumisa YouTube vha ṱoḓa phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana www.phalaphalafm.co.za kha ri muṋamba ri dzhene kha mafhungo ndi khou ṱoḓa ri humele murahu musi vha sathu vha vho dokotela musi vha tshi kha ḓi tou vhidzwa upfhi Ntanga angei Liva Engovela Liva vha tshi kha ḓi dzhena primary vha khou tou nkhumisela murahu serious memories firstly ndi khou ḓo ri happy Women's Day to you and all the vhathetshelesi vhoṱhe and the viewers. A ri humele murahu nṋe ndi pfhi Ntangadzeni Muambedzi actually ndo bebiwa ha Mahada Ngovhela. Ndo dzhena tshikolo Liva, you are right. Ndo aluwa family ya very strict actually. Mianga na khotsi hanga they were more focused on books. Remember my dad is a lawyer and my mom was working for agriculture then. So books I was na iṅwe choice uri mara muthu a khou tea u vhala. That was the only way. I was a viwi mara ra ri tshi tamba na vhaṅwe vhana vha tshi ḓa hayani ri tshi tamba hayani mara zwo tou bva nga gethe it was not zwa tshi tou vha taboo hezwo zwithu. And then mara ro aluwa sa vhaṅwe vhana henezwiḽa zwithu zwine na bva Christmas ni khou renga zwiambaro zwa Christmas ni a ṱuwa na baba na ṱuwa na mma na u renga masimba hezwiḽa zwa zwithu zwihulwane nga maanḓa for us as ri khou aluwa uri ri khou ya u renga zwiambaro zwa Christmas ni tshi renga zwiambaro zwa Christmas ni ḓo ima hafhaḽani badani hu na iṅwe bridge nyana ine na ima na thoma na ḽa kana u khou ḽiwa dzi Kentucky, so that was the normal. hupfi mukegulu vha vha tshi dina nga maanḓa yani pfhi vho sa bvi no bviwa zwine namusi havha vhaswa vha tshi vhudzwa upfhi ni songo bva vhalani bugui a vha zwi pfhesesi zwino khou takadzisa ndi tshi uri zwa zwino hu na tsumbo vha khou kona u zwi vhona vha khou vhona dokotela Ntangadzeni Muambedzi a tshi khou vhonala o bvelela vhutshiloni a tshi khou dovha ṱalutshedza na uri kutshilo ko vha ko nga nḓila ḓe zwino na vho iwe musi ni tshi kaidziwa hayani ndi khou funa u thetshelesa ngauri khou tea u swika hafho hune madokotela vha vha hone ya 10 bva kha uri vho kha ri vha ri frenga fha musi ri tshi vhuya ri tea u pfha zwa uri na vha mukegulu vha tou dina nga nḓila Ndi ṅwedzi une nga u ra pembelela vharangaphanḓa. Ridiged na música para FM ya koperasi kha show ya Afrika Tshipembe na musi Ridiged na dokotela Ntangadzeni Muambedzi ane avha nucleus medicine specialist ezwo zwi khou nkonḓela nyana uri ndi to ḽi ḓivha zwavhuḓi ḽi dzina mara nkho ḽi amba zwavhuḓi ati very well vho zwi pfha mutshilisi wa para FM vho fhedza tshifhinga tshilapfu nga maanḓa sa vha vhone vha vhoṱhe hangei vunḓuni ḽa Limpopo zwine zwa amba uri wo vha mushumo wavhuḓi nga maanḓa zwino ndi khou ṱoḓa ri pfha uri na mukegulu vha vha tshi tou dina nga nḓila ḓe mara a thi khou ṱoḓa u pfha nga vho dokotela kha ri pfha uri mukegulu vha tshi dina nga nḓila ḓe we okay hulinga ngei ndi madekwana vhathetshelesi vhoṱhe vha Afrika Tshipembe
nṋe ndo no khou amba afha ndi nṋe a Ntangadzeni ane nga u malwa zwino u vho pfi Dr. Ntangadzeni Muambedzi. Madzina anga o fhelela ndi Dr. Phumulani Munyayi. Ntangadzeni vhathetshelesi ndi ṅwana we nda muhulisa zwithu zwi tshi khou konḓa, fhedziha a dzhia tsheo ya uri u ḓo bvelela, a phusha na vharathu vhawe uri vha bvelele nga vhuḓifari hawe. Zwa zwino vhathetshelesi ndi tama u vha ḓivhadza nga ha vharathu vhawe zwiṱukuṱuku nyana. Ṅwana wanga wa vhuvhili a tevhelaho hoyu Dr. Muambedzi ndi chartered accountant ane zwa zwino u bisi na u vula mabindu awe. Ṅwana wa vhuraru wanga ane wa vhuraru ndi advocate a ḓivhea vhukuma ane a sa luzi case. Ṅwana wa vhuṋa wanga ndi engineer ino ṱhomphea vhukuma, i shuma kha big company yo fara zwiphiri zwa muvhuso. Ṅwana wa vhuṱanu ndi u khou ita medicine nahone u khou ita ṅwaha wa u fhedzisela, u ḓo thoma u shuma ṅwankani. Kha vha ri ndi vhuye kha Ntanga. Ntanga ndi mushumi wa muhaga ende ndi ṅwana o nakesaho vhathetshelesi. O ri u phasa dzi pfunzo dzawe dza medicine a isa phanḓa na tshikolo uri a wane ndakundukanyo dza nṱha. Naho nṋe miawe vhathetshelesi ndo funzea, ndo swika nda mukwama uri iwe u kha ḓisa phanḓa na pfunzo dzo itani. Ntanga with that beautiful smile, she just laugh. Miṅwaha yo fhelaho o nṱalutshedza uri u khou ṱoḓa u ita zwa mabindu a kha medicine. Nga hetsho tshifhinga vhathetshelesi tshelede o vha a sina, a swikela hune a rengisa na goloi yawe uri a swikelele bono ḽawe. Dr. Muambedzi u dzulela u nthamba musi a tshi khou vula dzi medical centers dzawe dza maimo kha fhethu ho fhambanaho na vhupo ho fhambanaho. Musi ndo dzula henefho vhathetshelesi vha Afrika Tshipembe, khofheni yanga hu vha ho nukala nga miṱodzi, ndi tshi humbula uri ndi ṅwana wangana nahone ndo zwi itisa hani uri ndi swikelele afha. Ndi a takala zwa zwino uri Dr. Muambedzi o malwa nga vhathu vha lufuno vhane vha dzulela u mu ṱuṱuwedza na u mu tamela zwivhuya. Nga maanḓa ndi livhuwa munna wawe ono khou mu ṱuṱuwedza a dovha a mu thusa kha u alusa muṱa wawe. Dr. Muambedzi u na vhana vha u nakesa vhathetshelesi vhane ndi nga ri they are well taken care of. Dr. Muambedzi, my daughter, keep on shining and loving the people the way I had raised you. I'm so proud of you, my daughter. Happy Women's Day to all listeners, including my daughter, Dr. Ntangadzeni Muambedzi. Ndolivhuwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mukegulu. Na tshifhinga mbo ḓi tou fumiṱhanu minete ndi bva kha awara ya vhumalo. Mukegulu vho amba zwithu zwinzhi nga maanḓa, fhedzi ndi khou ḓo thoma u sala murahu wa fhungo ḽa khotsi avha. Khotsi avha vha khou tou ita mini zwine mukegulu vha tou amba uri ndi tou ḓi rwa khana ngavho. Khotsi avhana, I can say, hey, ri ḓo ri mini nga Tshivenḓa, is my pillar of strength. Thikho yavho. And Tiko and supportive. You can imagine or busy honey. I mean, with 4 kids. So even Namsindisi are around, those 4 kids, they never ever feel alone because he's there always, you know. Mm-hmm. So in this kind of field that I'm in, you need a supportive Tiko. Mufarisi. Yes, supportive partner. So I guess mi anga vha kona u zwi vhona hezwo zwithu kha yori hoyu ngo wa tikedza kha zwithu zwoṱhe and encourage. As you can see, namusi on this and that then some kono u ṱoḓa amba zwone uri vhuthetshelesi ave ndo tou lindela madokotela vha tshi tou magumoni uri ndi kone u vhudza vhathetshelesi uri hu tshi pfhi hoyu muthu ndi Thikho vha khou amba ngoho nga nṱhani uri vha hone khe vhaḽa u dzula vha khou lavhelesa zwine zwa khou itea musi ri tshi khou vha na heyi nyambedzo. Yeah. So ndi Thikho are very strong. Actually, I can even say Happy Women's Day to him and myself. Gori, you know, we do this, we are together in this. Yeah. At least, madokotela vho sivha uri pfhi and then as to pfana zwino ndi khou funa muṅwana khou amba ari upfhi ndi best na ndi phana. Mara izwo ndizwo. Mukegulu ndo pfa vha tshi khou amba zwori vha tshi khou ḓivhadza vha ri vhadokotela. Kani izwo nazwo zwo shela mulenzhe kha uri khamusi vha ḓi wane vha tshi khou kona u tou futela kha pfunzo dzavho na vhone vha ḓi pfhe vha tshi khou ṱoḓa vhadokotela. Like nge nda zwi vhea zwone mianga zwi tshi ḓa kha education vha very powerful. I think hafhaḽa muḓini arali tshi funa tshi no khou ḽiwa hu ḽiwa bugu.
I mean, was with Mratwanga chartered accountant, the other one Engineer. advocate, the other one is an engineer, the other one who some medicine this year. So you can imagine how strict when it comes to books in that house. So now I mean, Vana PhDs, at her age, which is very good, So we really, she's now Dr. Munyai. Bana So mingwe mingapi? she's 61. Okay, Yeah. okay. Yes. Kare humele murahu musi vodokotela vone rofo chipfi vha khou yo u gudela engineering. Shanduja muthu wo pfa ono vhonala sifago magato Hetsho university. tshiṱori ngoho mianga vha nga to vha vhudza tshone zwavhuḓi mianga uri ai ni sapota kha tshiṅwe na tshiṅwe a ri ṱuwe ha nda ndo no dzhiwa kha chemical engineering vet actually one vho tshiona ga hetshi tshiṱori nda ndo no dzhiwa hanefha vets ndo no takala ndo fhiwa na basari basari in those days because of my marks yo vha i tou vha zwithu zwa nṱha badi nda ri ngoho i opportunity tikho nda i litsha ra ḓa ndo no ima dzi ḽainini hanefha ndi khou ita zwo pfhi mini zwo registara mianga vha mbo ḓi ri kha nṋe are you sure ngori vha zwi ḓivha zwo ndi muthu wa vhathu ndi funa badi zwo dila na vhathu vha ri ni ḓo kona na izwo zwa dzi engineering kana upfhi ni dila na dzi rama ni ita dzi ingredients dza zwithu ra si shona riṋe uri zwavhuḓi just the word chemical engineering nda ndi khou tou zwa zwi hafha noni u tonga ndi nga belonga badi ra mbo ḓi dzhena goloni ra huma luckily second choice yanga vha i medicine ra mbo ḓi humela medunsa same time ra swika ra ima ḽainini ya medunsa zwino zwi khou amba uri within the last minute ro mbo ḓi humela medunsa ra swika ra registera medicine. So you can imagine that shift within that 30 minutes changed my whole life. Mara ndi khou takalela mafhungo ori vho sumbedza mafhungo ori u sokou pfha tshipfi dzi chemical u sokou vula dzirama vhunzhi ha vhathu a ri tu pfhesesa zwavhuḓi nga maanḓesa matshudeni musi vha tshi nanga mabuḓo kha ḓo lavhelesa heḽi line vhone vha vha khalo nuclear medical specialist. Yes. Uyu muthu u vha tshi khou vuwa tshita mini kha kutshilo kwa ḓuvha na ḓuvha? So nuclear medicine specialist ndi dokotela, right? Athi o ita medicine undergraduate 6 years, a ita zwezwiḽa zwa dzi internship, a ita comserve, a tshi fhedza ita henezwo zwithu a ita mini aya specializer. It's either ndo na specializer kana ndo na thoma na shuma nyana miṅwaha. In my case ndo shuma nyana miṅwaha. Ndi tshi fhedza nda humela tshikoloni nda vha ndi khou ita nuclear medicine. Hezwo zwino ndi vha ndi khou specializer. In that 4 years ndi vha ndi khou specializer, meaning that ndo ita na masters. Na fhedza na ita na dzi exams mbili before ni tshi qualify na phi nuclear medicine specialist. And then a daily routine ri vha ri khou vhona dzi patient, it's either ri khou ḓo inject a patient kana dzi khou ḓo inhaler some nuclear material and then ra ita dzi scan. Not only that, we also ri afha na dzi treatment to patients. So I'm sure we're aware about radiology. So there's radiology, there's also nuclear medicine. Edzo hayo mabuḓo oṱhe, it's different imaging specialists. It's still in the medical sector. So And ndo no vhona mbudziso nnzhi dzi khou vhudzisa heneyo mbudziso kha musi kha ri na mbiri dzhene khalo ndi mbudziso yo ḓaho tshifhinga tshinzhi ri ambo ḓi vhudza vhathetshelesi uri ḓo vha ri na nnyi. Zwino no thoma u ḓa dzi mbudziso kale u bva tsha mulovha heyi yo vha i khou bva kha deep brains a khou vhudzisa uri phambano vhukati ha radiology na heḽi buḓo ni vhone vha vha khalo ni na vha nuclear medical specialist ndi mini? I think it's a very good question ngori vhathu vhanzhi vha zwi ṱanganyisa. So nuclear medicine rine ri shumisa mini dzi nuclear material ene dziḽa dzina ndi khou amba uri ya inject a patient or depending on the zwine dokotela u khou ṱoḓa zwone uri kone u answera mbudziso yawe. So rine ri tshi inject a patient i ḓo emita dzi rays, dzi radiation, unlike radiology team ḓo swika na ima phanḓa x-ray ḓo dzhenisa dzi rays kha ini, rine patient dzashu dzi ḓo emita dzi rays. Okay, and then rine ri ndi nga tea uri mini ri vhona disease pathology earlier than radiology. And yeah. Zwembo ndi mafhungo o ṱola malwadze nga nḓila ya technology. Yes. Khezwo mthitshiri zwa Phalaphala FM mbudziso dzavho a ri khou vhuya ra ri a ri nga dzi vhudzise ri ḓo dzi vhudzisa. Vhone vha tea u shumisa 086 002 kana vha kha X vha ṱoḓa @miss_p_dj kana @phalaphala kana vha tea vha ri ṱalela live kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe hanefhaḽa kha YouTube ri hone www.phalaphalafm.co.za kana vha kha SABC Plus. 2 wa minete ndi bva kha wara vhumalo kha ri sambe ri fhire ngafha.
Phalaphala FM rinanu misi yote. Ridiged kha Phalaphala FM. 23 minete ndibva kha awara yevumalo Ridiged na dokotela Ntangadzeni Muambedzi. Namusi mutichiri wa Phalaphala FM ri kuisa phanḓa no elelwa vhafumakadzi sa izwi namusi hu ḓuvha ḽa vhafumakadzi uno ṅwedzi wa ṱhangule ndi zwone ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi ri tshi ita no elelwa vhaḽa vhafumakadzi vha ngei murahu vhe vha ri sumbedza uri nga ngoho zwa vhukuma zwi a konadzea. Ra humbula mufumakadzi wa Charlotte Maqheke mutshitshisi wa Phalaphala FM zwi ri vhudza zwa uri hai nga ngoho zwa vhukuma na riṋe namusi musi ri tshi khou tshila zwi a konadzea. Na vhe uvho vhaṱuku ni tshi vhona dokotela Ntangadzeni Muambedzi zwi ḓivheni zwo ri zwi a konadzea ngauri u khou ni vulela nḓila uri ni kone u zwi vhona uri zwi a konadzea uri na riṋe sa vhafumakadzi ri nga kona u swikelela miḽoro yashu. Vha amba nga mafhungo a results dza matric ndi khou vha ndi na mbudzo zori dza dzo to itisani dzenedzi results dzine muthu a tou vhidzwa upfhi hana ngeno huṅwe na huṅwe hune na funa ni ngada na dzi bazari dzo vulea. Yeah, the metric marks zanga, I can say it's good. I think do produce 4 distinctions. And French, your second, third language younger, and sana friend na distinction kayo. So you can imagine dando I had put in extra work dando bara. So abukuma za serious metric. I mean dando kwa the library basically the whole day and I chira library and bara. So which yielded very good results on my side. Maramba nga vhaswa vha ḓuvha ḽa namusi ndi vhaswa vhane vha dzula vha kha dzi founu wa amba uri muthu kha ṱuwa library uri ndi ḓo ya zwene zwino mara vha vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Kha ri ḓo lavhelesa uri vha vhona ungari mushumo wavho u khou shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha sekithara ya zwa vhudokotela ngei vunḓuni ḽa Limpopo. So Limpopo ndi tshi ya vha sathu to vha developed ndo thoma Limpopo 2016 ra thoma department obo sina nuclear medicine specialist so no one ne wa thoma department ya hone zwino I khou run very well. I mean now ina madokotela no swika 5. So it's up and running and zwi khou thusa na vhalwadze vhashu so they don't have to before my time baba tshi tamini baba tshi ḓa Joburg or Gauteng for this kind of treatment. So now zwo no to vha local which is really very good for our own province. Bosi yanga ndi ya uri mara vho dzhena tshikolo Venḓa vha pfuluwa vha ya Pretoria. Tsho vha ita uri vha dovhe vha vhuye ngeno ngauri pe ḓoroboni ndi ḓoroboni hu na mavhone vhutshilo ndi khou amba uri a vhu fani na musi ri hayani mara tsho vha ita uri vha nange uri hai nṋe ndi khou humela hayani ndi khou ṱoḓa uri hezwi zwe nṋe nda gudela zwi kone u thusa vhathu vhashu vha ngei hayani. I think tshithu tsha important vhutshiloni ndi uri ni tshi ita something ni vha ni khou ita uri ni kone u thusa ni kone u make a difference. So arali ni khou ḓo ita something mara tshi sa ni thuse or help your own people hangei hayani I think zwi vha zwi si tsha vha useful in the long run. So aim yanga even when I started ndo ḓi vhudza zwa uri ndi tshi bva fhanoni ndi khou humela gai Venḓa, not Venḓa necessarily but Limpopo so that my patients vha vhe vha na access to this new technology, new ways of diagnosing. So that has always been focus ya hone uri ndi khou ḓo humela Venḓa hezwo zwa sa khou vhuya zwa tou vha negotiable na luthihi. Yeah. 086 0002503 Twitter X @msp_dj kana vha ṱoḓe Phalaphala FM ri live kha vha sende mbuso dzavho mutshilisi wa Phalaphala FM uri vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Ndi khou ṱoḓa ḓivha hafhanoni uri musi zwo ralo kharali kha muswa ane vhori zwa zwino u khou sedza hezwi a vhona ungari a zwi konadzei ndi ifhio ngeletshedzo kha musi ine vha nga i livhisa kha vhaswa vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa nga tshino tshifhinga ri tshi khou lavhelesa u bva kha mafhungo uri vho vha vhone vha vhoṱhe vunḓuni ḽa Limpopo. So vha ḓo ṱangana na dzi challenges. I mean ṅwananga wa thoma my first born u khou ita matric this year vha khou vhala vha vhana mara you know there will always be challenges and hedziḽa dzi challenges dzine dza ṱoḓa vha funa u dzi shumisa like stepping stones to get and achieve greater things. And the other thing vha funa u believe inside themselves so hezwi ndi nga zwi kona. Once you have that belief and na edge yori ndo zwi kona ni ḓo zwi kona without a doubt. So I can say to them na nevhaḽa vhane vha khou vhona ungari zwi khou konḓa zwino even if na repeat a matric it's okay because now you are given a second chance. This second chance is for you to improve. So vhathu vha songo vha discouraged vhana arali vha tshi khou repeater kana I mean last year vhana dzi rate of suicide because of these things where matrics were vha khou repeater mara they felt like they can't anymore. So na riṋe vhabebi ri funa u supporta vhana uri zwi a itea and ni tshi vhuya zwino ni khou ḓo vhuya nga vhuhali and ni khou ḓo vhuya ni strong you know. So you can it's always good to encourage uri the students dzashu vha vhale mara also to uri ri vha supporte. Ndi vhona ungari a zwo ngo leluwa u tou pfhi u swike u dzhenelele
kha vundu vundu lasho Limpopo ḽo to rala u swike upfhi iwe u woṱhe nuclear medical specialist u woṱhe zwo vha zwi hani nahone zwo vha zwa tshifhinga tshingafhani? Limpopo ina lucky ngori ina a very supportive MEC, Dr. Poppy. I mean, nende tshi swika Limpopo vha vha tshi tou vha my mentor. So that's how me and her started that department, because ara na muthu ono khou ni support, ono khou ni sumbedza vision, and ane avha na vision, it's easier to fata something or to build something. So that's where I said, you know what, Limpopo is fortunate to have this lady, and people must just understand that she has a vision, and that vision must always be executed. And when she has a vision, we must all lead and, you know, try and implement it with her. So Limpopo azungoto over that difficult because the support and I won. Zwe vhodokotela vha vha khou amba zwone ndi zwa uri vhodokotela Puṱura Mathuba vho vha hone vhutshiloni havho, nahone vha na nḓivho, nahone vha na tshenzhemo na zwine vha khou ita zwone, nahone huna hune vha khou ya hone zwine vhathu vha khou funita zwone ndo tou vha tikedza. Kha ri ḓomela murahu ḓuvha ḽo tou thoma ḽe vha ṱangana vhodokotela Puṱura Mathuba vho ri mini khavho? So ndivo 2016 ri tshi swika Dr. Poppy vho ri itela na welcome. So what was in the page, I think ri vararu, and I feel very welcome. That's why even nana musi ri kha ḓi vha hone Limpopo, because of the reception I wanna ri tshi swika, you know, we make sure we're comfortable. I remember we went to the first opening speech yabo Poppy Ramathuba at the legislature, me and my partner, and nabala bangwe ba botoma Limpopo na rine. And it's very exciting, you know, to see we are here, all those shuma and make a difference. It looks like aba muthu vha believer there. And once someone I couldn't believe believes in you, you cannot disappoint, you know. So that's where we were. Hafu baka uraibu malo ndi tshifhinga tshavho kha 086 000 2503. Phalaphala lokobera phalaphala. Okay, musi ri tshi khou lindela vhathetshelesi vha shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo ndi khou ḓo ḓivha mafhungo a pfunzo uri u bva afho zwi amba zwori vho ya vha dzhena vha gudela heneiḽa miṅwaha ya 6, u bva afho vha ita mini u swika vha tshi vha afho hune vha vha hone, ngauri ndo pfha mukegulu vha khou amba uri ndo vhuya nda tou vhudzisa uri ṅwananga nani kha ḓivha nga ni tshi yavhi? So ni thoma na ita iḽa miṅwaha yaṋu ya 6 ya medicine undergrad MPCHB. Ni tshi fhedza ndo ita mini internship ya vhathu kha vha ri ndo ita ngori vha ri ni tea u thoma ndi khou vhudza muṅwe na muṅwe uri zwi tshitisa hani. Okay, nṋe ndo ita ndi zwiambara, ndo ita miṅwaha ya 6 as a doctor MPCHB Medunsa. Ndi tshi fhedza nda shuma Tembisa Hospital for 2 years. Muṅwe na muṅwe as a doctor you funa u shuma 2 years ya internship. Havha na iṅwe 1 year yo no pfi community service ya nda shuma FH Odendal hanenge Limpopo. From there nda shuma Baragwanath Hospital for another year or 2. Ndi tshi fhedza hanefho nda mbo ḓi humela tshikoloni u ita mini u specialize kha nuclear medicine. That's another 4 years atiri. 4 years heyo ndavha ndi khou ita masters. This is where now you write a dissertation. Ndi tshi fhedza ita masters ndavha ndi khou tea u ṅwala dzi exam dzo no pfi ndi nga si kone u dzamba nga Tshivenḓa, FCNP SA. Huna part 1 havha na part 2. Part 1 ndi ine ya tovha written, havha na part 2 ine na to ya Cape Town or wherever it's been written or oral. Na ita oral yaṋu na kona u phasa. From there then you can be a specialist, a nuclear medicine specialist. Ho vhaliwa bugu hafha fhethu? Yes, ho vhaliwa. Yeah. 086 000 2503 phalaphala phalaphala lokobela 086 000 2503 kana vhashumisa Facebook ndi Phalaphala FM renani misi yoṱhe, kana vhashumisa X vho ṱoḓa MSP_DJ vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo. Ndi khou tama u ḓivha vhone uri ndi zwifhio mbuso dzine vha vha nadzo, vha songo tenda uri vhodokotela vha ṱuwe hafha vhone vha songo vhudzisa mbuso dzine vha vha nadzo. Ndi ngazwo ndo thoma u amba uri hu na mbuso dzi sa thoma u dzhena u bva mulovha dzi tshi khou vhudzisa mbuso dzo yaho nga u fhambana. Zwino arali vhone mutshilisi wa Phalaphala FM ndi tshi khou vha ṋekedza tshikhala zwa zwino vha sa vhonale, vha khou zwi vhona zwo ri vha sa khou ita zwone, mara a vha ri ndi sedze ngeno kha X ndi a zwi ḓivha zwo ri nga hafha dzo ḓi dzula dzi hone. Ndi khou vhona mulaedza no khou bva kha Lufuno Ravhambani Peter ari ndi khou humbela u vhudzisa uri buḓo ḽa muyeni washu o ṱuṱuwedzwa nga nnyi, hone o ḓiphina nga mini nga buḓo ḽawe kana nga mushumo une a shuma wone? So early buḓo ḽa nuclear medicine ali thu tovha, ndi nga tori mini ali khou tou funzeswa nga maanḓa kha undergraduate. Ndi zwiṅwe zwithu zwine na tou ya na ita research ni muṋe na tou zwi wana na zwi wana zwa uri hezwi u tonga ndi nga anḓana nazwo. Nuclear medicine i takadza ngori
hu dzula hu khou vha na development. Nṋe ndi muthu ono funa zwithu zwine zwa vha zwi kha technology zwine zwa khou developer. Hu dzula hu na dzi nuclear material ntswa. And the other thing about it, hu vha hu na dzi research. So na nṋe ndi a funa research. So ina a bit of research, ina a bit of clinical work. Zwine nda vha ndi khou vhona dzi patient. Ha dovha vha na a lot of teaching. Zwine nda zwi funa badi. I mean na zwino ndi kha ḓi funza UL. And ndi kha ḓi supervise dzi students, which I love. So kha nṋe it tou vha holistic ngori ina tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi funa from one career. Vhafumakadzi ṋamusi ndi ḓuvha ḽa vheiwe ndi ṅwedzi wa vheiwe vha ni tshipiḓa tsha ino mbekanyamishumo kha 086 000 2503 phalaphala phalaphala. Vho dokotela a zwi gumi henefha fhedzi ndi khou vhona vhone vho swika he vha pfufhiwa ngei kha Titanium Young Doctors Achievers Award nga 2017 na 2018. Yes. Zwo vha zwi yani? Hey, hezwani zwa tshi tou vha surprising ngori it was BHF 2017-2018 doctor of that 17-18. I must say ndo vha ndo takala, and I'm still very impressed because that's a very big, BHF is a big funder for medical doctors. So for me nda tshi tou vha honored ngo wamba ngo, and nda sa khou zwi expect mara nda zwi vhona zwori it's good arali such big funders or such big organizations can vha kona u vhona zwine na khou ita, vha kona u livhuwa, vha kona u acknowledge. For me that was a very big 2019. Yeah. Havana Discovery Distinguished Rural Health Care. That's another big corporate that also recognize my work. And then Bakonori Karne, we're going to Radonipa funding Yornikono improve the sectors the nuclear medicine Limpopo, which was also another recognition that I was not expecting, but I was very happy. 086 000 2503. Kha ri sokou dovha hafhu ri lingedze phalaphala. Okay, kha ri lavhelese u nangiwa nga 2018 Women in Health. Yes, that's another one. Because we want to guys it. Well. I was nominated for Women in Healthcare Award. Yes. So all these awards, that's a surprise, mara at the end of the day, it's actually na mafurufuru ni todo shuma even more because whenever they're out there, they're acknowledging all your hard work. So that one was also Women in Healthcare nomination. Unfortunately, Tingo winner, mara I was part of the top 5. Yes, so it was a big achievement for me. Maḓivha dokotela tshiṅwe tshifhinga a si mafhungo ori wo wina tshithu, tshiṅwe tshifhinga ndi mafhungo ori vho zwi vhona uri ndi khou ita mini, ende u vhuya nda vha hone tsini na muthu ono khou pfhi o wina, zwi amba uri vho i vhona mishumo yawe. That's true. Yeah. Ndi khou vhona mulaedza hafhanoni uno khou bva kha ne thetshelesi a vha ṅwalisa zwine zwa vhonala hafha ngori tshiṅwe tshifhinga pfhi ri khou livhuwa nga maanḓa mushumo une vha khou ita nga Adri Khoyumo Tshifhiwa a ri nṋe mbudziso yanga ndi ya uri zwa nuclear medicine zwi tshimbila hani na u ita zwa CT scan. Okay, a rumele murahu khou describe what's nuclear medicine and CT scan. So ri na kha sia la imaging la medicine ri na radiology, ri na nuclear medicine. CT scan iko wela kha mini kha radiology. CT scan, MRI, mammograms, the radiology. Nuclear medicine is done something called a PET CT. Actually, I was the first woman with this a PET CT Limpopo. Actually, I was the first black woman to bring a PET CT. In fact, I was the first woman in the world with this a PET CT scanner. So that is something very big for Limpopo. So going back to that thing, nuclear medicine is dilana, gamma camera, and also a PET CT scanner. Not your CT scan enakubuza. Okay. Vhasinga vhaṅwe vha dokotela uri huna vha zwiṅwe zwine ra ḓo zwezwo ḓo ḓivhudziswa zwine ro no ḓo zwi amba ri ḓo dovha hafhu ra tea u humela. Ndi khou vhona hafha hu na mulaedza une wa khou bva kha Pfunzo Bele a dovha mudzidzidzi Mboboni a ri dokotela o funzea zwingafha dokotela o funzeaho zwingafha ndi zwifhio zwine a khou ita u itela u ṱuṱuwedza vhasidzanyana na vhafumakadzi? So una a lot of things under my wing. First of all, something called Dr. NM Medispa. Heyo spa because we believe uri mutu urabe holistically
you must be well internally nga mishonga, of course, but then also to look good, to feel good. In that way, it also improves your health. So unayo Dr. Medispa ine yabatsanini. Radova rava na Dr. Muambedzi Foundation. Heyo zvino it mostly it targetesa mita ine aina vababy. Ngachivyanda zviminenezvo. Mita isinawo vababy. Yes. So una mita ine na wana una vana fedzi vane hauna vababy hapo mudhini. So rine riya richisupport and those kind of initiatives and other foundations like that. Uri kuti vone vapfala zwithu zwavho zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓa nahone vho swikelela vhunzhi ha miḽoro yavho. Ndi tama u ḓivha uri ndi a ḓa zwori a zwi ngo to leluwa nga maanḓesa uri u ime u sedze murahu u lavhelese zwivhuya zwoṱhe zwine wo no zwi swikelela vhutshiloni hau. Zwo vha lelutshela uri vha ime vha sedze murahu kana zwi kha ḓi konḓa vha kha ḓi pfha u nga ri a thi thu ita tshithu ndi kha ḓi tea u ya phanḓa. Hey, vhutshiloni ani ni nga si ri no fhedza no guma. I mean, as we speak, zvino ndikhozama u enrolla my PhD. Mara obviously ḓo vha na dzi challenges vhutshiloni. I mean, I'm a female, first challenge already. I'm black. I'm in an under-resourced area. So it's a challenge dzi hone, but we have to use them as stepping stones, like I said, you know. Kha ri nambe ri dzhene kha mafhungo a dzi khaedu dzine vha dzi ṱangana nadzo kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha kana nga maanḓesa siani ḽa zwa mushumo. So sia langa ndi nga tori male dominated mostly. Ho ḓalesa vhathu vha tshinnani. Yes. So una zwithu zwine na vha ni kho, just like today we celebrate a Women's Day. As a woman, there's a lot of huna zwine zwa vha disparity ri khou amba nga dzi pay dzi vha dzi different from the male figures, you know. Not long ago ri khou pfa zwo pfi the vhanyana vha khou badeliwa the same as the males. So henezwo zwithu zwiṱukuṱuku zwo ralo zwi vha zwi khou add up to dzi challenges dzine dza vha hone as a female black. Hey, no tou vha mufumakadzi. Exactly. Nga maanḓa tshi khou tshila fhano kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ndi khaedu nga yone ine a zwo ngo leluwa na luthihi. Ndi ngazwo na musi mthetshelesi wa Phalaphala FM ro ri dzule na mufumakadzi ono tonga Dokotela Ntangadzeni Muambedzi ane a tea uri hezwi ri tshi musedza nṋe na vhone ri vha ri tshi khou kona u zwi vhona zwori na u vha hone ha khaedu ri khou funa u takutshedza ra ya phanḓa ngauri na riṋe miḽoro yashu yo tewa ngori vhonala na riṋe ro tewa ngori kona u swikela miḽoro yashu. 2 minete ndi livha kha vha kha ri fhira nga hafha. Vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yalo kha Phalaphala FM. Sorry. Phalaphala FM. Na ngori tshi ro ḓigeḓa mthetshelesi wa Phalaphala FM swika wa rai vhuṱahe ndi tshi ḓo humbela vhona uri vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo vha songo tenda u pfhukiwa nga heyo mbekanyamushumo ya vhuṱhogwa nga u rali na vhiwo vhaswa ra ni tshi tama u vhusa tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tama u vhusa vhudzisani vha hone vha Dokotela Ntangadzeni Muambedzi vhane vha vha uri vha ḓo ri thusa na vhiwo vha kona u ni fhindula mbudziso dzine vhiwo na vha nadzo. Vho Dokotela vho amba mafhungo a u dzhena kha mafhungo a zwa mabindu zwo amba nga mukegulu zwavhuḓi zwa mabindu na vhone vhane vho amba vha amba uri spa practice na mine kha vha ḓo ri tshimbidza kha mabindu ane vhone vha vha nao kha vhutshilo ane vha vha khou shuma one kha vhutshilo havho ḓuvha na ḓuvha. So Pulukwane a ri thome nga zwa nuclear medicine. Ndi na nuclear medicine center i Pulukwane na Tzaneen une ra khou tou deala nga dzi patients only strictly dza nuclear medicine, and also Tzaneen ri na spa tsho no pfi Dr. NM Medispa, and then we also have foundation ya Dr. Muambedzi Foundation. Yes. A khou tshimbila ni mabindu. Mabindu ana dzi challenge adzo because I need a lot of hard work. So zwi khou amba uri a u no eḓela afho fhethu. Mara vhone vha zwi nga ḓi nanga uri ndi dokotela a thi khou ḓi dzhenisa kha hezwi khou amba uri mushumo u dzula hone vha khou shuma. Kha vha ḓo ṱuṱuwedza vhaṅwe vhafumakadzi vhane vha khou balelwa u takutshedza vha ita mabindu naho kha musi vha tshi ḓivha na zwithu zwine zwa nga vha thusa uri vha ite mabindu kana vha sina na tshithu na tshithihi vha nga vha ṱuṱuwedza vha ri mini ngauri na musi ndi ḓuvha ḽa vhafumakadzi. Na musi ndi ḓuvha ḽa vhafumakadzi na ngoho vhafumakadzi you must dream big. For me, miḽoro yanu i funa u vha i mihulu. So much that you must not sleep. It must keep you awake. If you're not dreaming to that extent, ani khou tou dreamer big enough.
and you must always try to achieve heyo miloro yanu. So ninga suku dreama fedzi, but then you anikotoya to get your dreams, you know. You need to accomplish those dreams. 086 0002503 khali lingedze apo mtchechelesi lokobera phalaphala phalaphala ayi namuzitongari azvikotobonera Azvikoita. zvabodzi namuzitongari azvikoita ende ngauri tipo dokotera bakubusa vathu vane vate vakombosori menikamisi vako vobabva bona Yeah, vobabva ndinamedese ngapo noni mari ndadzosori ngapa buso dziradziwa ndikobona ko imwe muledzi one wakubva kha ndifunzo bhele hayi hoyu rono dipfuka khawo mumwe muledzi khoyu hafi ndikhombela vhudzisa uri muyeni washu musi a tshi vha nuclear specialist vho zwi tama vho zwi vhona kha nnyi none buḓo iḽi vho fusheana ngalo. Hezwo zwithu ndo zwi tama after ndo no to graduate under graduation ndo no ita MBCHB yanga havha luckily havha na talk nga dina yashu the last day hu khou oneswa ma undergrad as doctors havha na Prof Satehe na vhone vha kha nuclear medicine vha khou ḓo ri fha a farewell speech as the group of 2006 vhavha vha khou ṱalutshedza uri nuclear medicine i shumisa hani ha vhona uri nṋe nga hetsho tshifhinga nḓevhe dzanga dzo vulea and ndi khou absorber everything that's being said nda kona u zwi vhona uri hafhanoni hu tonga this is where I belong. I think part of the question ine a khou vhudzisa uri ndo fushea na yes ndo fushea, so that's why every day namusi ndi khou shuma it never feels like ndi mushumoni because ndo fushea ende ndi a enjoya zwine nda khou ita zwone. Musi vha tshi khou amba zwa uri vha dzule vha khou shuma misi yoṱhe tshifhinga vha kone u tshi itisani tsho uri vha kone u vha na muṱa wavho na vhana vhavho? So like miyanga vho amba ndina vhana vha 4, 2 boys 2 girls, like my mom said vhana vho naka badi a ri na mukala wanga ri nga to ndi number 5 tiri sikhombe na vhana vhaṱanu. So family time hayani important. Zwezwo ri khou ḽa dzi dina na mini ahuna mushumo uno khou ḓiswa hayani nga hetsho tshifhinga ndi hezwiḽa zwifhinga zwine na vha ni khou vhusa vhana uri how was school. Obviously the normal answer is always it was fine, mara ni funa ita mini ni funa u provoke na vhusa uri ho itea mini namusi tshikoloni. That's our family time where ri khou vhusa na dzimbudziso ri khou amba na zwori ho itea mini tshikoloni ho itea, and then that is our family time, and hetsho tshifhinga ahuna muthu ane ḓo dovha ri interrupter because it's just family time until the next day and the cycle at the repeater just like that. Lufuna lwo vha u lu vhona lu tshi kha ḓi tou duga kuma ngori ndi vhona musi vha tshi amba vha tshi ita vha tshi vha sedza nge vha tshi ita vha tshi ngo ithiwa so vha fhelekedzana hoṱhe hoṱhe hune vha ya hone. Ra fhelekedzana na nṋe ndi a mu fhelekedza hune a ya hone nṋe ndi wa mfhelekedza, so arali ndo mu fhelekedza last week wa ḓo zwa uri this week ndi mushumo wawe khou mfhelekedza na nṋe. Mtshidzi wa Phalaphala FM kha vha ri ndi lavhelese miṅwe milaedza yavho ngauri vhone ndi khou tama vha tshi tou vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Nṋe ndi khou funesa vhafumakadzi vha ḓivha vha tshi shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo uri vha kone u vhusa dzimbudziso ngauri ndi vhona u nga ri ndi mbekanyamushumo yavho na musi ndi ḓuvha ḽavho lune musi ri sa khou vha vhona hafhanoni kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ri a pfha ri tshi vhilela nyana. Maybe vha khou pfhesesa zwoṱhe zwine ra khou amba, tshiṅwe tshifhinga ra ni khou pfhesesa zwoṱhe ani vha ni sina dzimbudziso. Hai ndi tshi funa u dzula dzi hone ahuna uri dzi sa vhe hone. Vho dokotela vhuponi havho kana vhuponi ha mahayani hu na fhethu hune vha tou ya hone na vha tshi ya vha tshi thusa? Vhuponi ha bendi mini? Like hune vha bva hone kana shango ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine khamusi vha tou ya ndi fhethu. So riṋe kha foundation yashu a ri tu vha selective. You won't believe ri tshi ita foundation yashu a i ngo to itelwa uri ndi ya Venḓa fhedzi kana vhuponi ha Venḓa fhedzi, yo itelwa nga nḓila ine arali hu khou pfhi hu na something zwine ra khou tea u thusa Northern Cape ri ya ya, you know, ahuna dzi borders kana upfhi ndi zwa Venḓa fhedzi, mara I mean na Venḓa ri ya ya dzi December ri vha ri Tshilidzini ri vha ri dzi children's home, so ri vha ri khou support in all angles hune havha na need ri vha ri hone. Ndi khou ḓi lavhelesa mafhungo a u futelela vha vhona uri vha muthu ane a vha uri vha futelela kha zwine vha vha tshi khou ita zwone, vha muthu ane a vha uri vha na tshipikwa vhutshiloni vha zwi konisa hani ngauri a zwi ngo leluwa mani ri a ḓi vhudza uri u khou ṱoḓa u ita zwithu mara matshelo u sokou vuwa sokou uri none mani ndi zwone ndi khou ṱoḓa u vha hezwi mara ndo pfha u tshi pfhi mini nga ngeno nda mbo ḓi sokou khonda ya nga ngei. Vha zwi konisa hani uri vha vha tshi kha ḓi tshimbila hanefho mulenzheni honoyo muthihi vha ḓi vhudza wone? Ndi hezwiḽa zwine ndi khou humela khazwo ndi tshi ri ni funa u vha na a big dream, muḽoro u important badi vhutshiloni na vision i funa u vha i big nga maanḓa ine in such a way that uri ni kone u i achieve ni khou tea u vha focused, ni khou tea u follower every single step of the way
and namusi ningo ṱanganedza dzi challenge a ningo tea u give up ngori you can still see the dream and you still want to attain it a ningo tea u swika hune na ri hai nṋe i dream ndi ḓo i litshedza mulora u litshedziwe you focus and you go and get it. Muṅwe muloro wovho hovho u vhona uri vha khou humbela hayani vha vha thusa iṅwe nḓila ye vha sumbedza uri vha khou ḓo thusa zwa kuma ndi musi ri tshi khou vhona vho thola vhathu vhane vha vha uri vha shuma kha vhone vho thola vhathu vha ngana riṋe ri nga vha ri na vhathu vho no swika vho 10 and the nice thing is that more than 90% of ha vhathu ngori namusi ndi women's day vha ri ndi vha vhudze they are women. Wow. And they are actually youth, you know, because of the scourge ya dzi youth unemployment. Yeah. So ro thola vhathu vhane vha vha youth and women and black, which is very good because government here is to inga si zwikone yoṱhe. Yeah. They need our assistance and this is where riṋe as the private sector we come in. Vha ṱuṱuwedza nga maanḓesa ndi khou ndi tshi vha thetshelesa na nṋe nda zwi pfha uri ndi khou ṱuṱuwedzea nga maanḓesa ende ndi khou tenda uri na vhaṅwe vhafumakadzi khathihi na vhaswa vha khou thetshelesa kha ḓuvha ḽa ṋamusi vha zwi vhona zwori zwi a konadzea uri muthu a swikelele miḽoro yawe. Kha ri ḓo lavhelesa vho ambesa mafhungo a thikhedzo kha musi ndi ifhio thikhedzo ine vha vhona unga ri sa vhafumakadzi ri kha ḓi ṱhoga fhano kha shango ḽashu ḽa Afrika uri kone u swikela miḽoro yashu ngauri ra amba nga miḽoro ine riṋe ra khou tea u swikelela ndi nga si zwi kone ndi ndoṱhe. Vha nga si zwi kone woṱhe sa vhafumakadzi I think government yone yo zama up to a certain point in yanga kona ngori as you know government upfi children under 6 na vhafumakadzi it's not it's free healthcare. So even education I mean ikho ḓi swikelela na nepalone hu na dzi free education but riṋe vhane we have to also push and give it our best so that hu songo vha na dzi high rate of dropouts for the girl child zwi thoma hayani hezwo zwithu zwine na vha ni khou emphasize uri tshikolo we a u dzheniwe tshikolo ngori zwino zwi so it's not ṅwana anga si kone u ḓi alusa ini muṋe zwi khou amba uri zwi thoma kha riṋe vhabebi and for that I also say uri na vhana not only vha vhasidzana ngori ndi women's day mara na vhana vha vhatukana I mean vhananga my boys the other one is 8 the other one is 11 at this age vha zwi ḓivha zwori ladies first I mean vha zwi ḓivha zwori you open the car for the women for the ladies you need to respect women because with this high rate of gender-based violence you need to teach them young so that ne zwa dzi gender-based violence vha tshi sala vha tshi aluwa zwi vha zwi si tsha tou vha a big thing zwi thoma kha riṋe vhabebi hanengei mahayani. Ya 10 minute ndi vha kha wa arrive time musi tshi tou arrive time nṋe na vhone ri a fhambana fhedzi ri kha ḓivha na minute ya 10 uri kone u khuṱhedza yenoni mbekamishumo hune na vhone mutshitshisi wa Phalaphala FM nga kona u vha tshipiḓa tshayo kha ri no maḓi. Why mini? Inani misi yote Ridiged kha Phalaphala FM. Ri tshi ro ḓigeḓa kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe kha mbekanyamushumo hei noni namusi ri khou elelwa vhafumakadzi ri tshi khou ḓiphina namusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi ri tshi khou ḽi khunṱhedza kha inono mbekanyamushumo namusi ri na vho dokotela Ntangadzeni
Muambedzi ndi vhone vhane mthireswa phala pa FM ro dzona vha namusi ndi nuclear medical specialist vhane mthireswa phala pa FM na vho vhaswa arali lo thoma ni kho ḽi pfa iḽi dzina tshimbilani yo ṱoḓulusa na vho ni vhona uri a si zwine nda nga zwi takalela na uri ni zwi gude vho ḓi to fhedza tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa vhe vhone vha vhoṱhe fhano vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo. Zwino kha ri ḓo lavhelesa sa izwi vha muthu ane vha uri vha dzula vha tshi khou shuma misi yoṱhe ha tou pfhi zwino vho awela vha 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 tshi khou ita mini? U awela hanga ndi u spenda tshifhinga na family. Ri a ṱuwa na family ra ya dzi holiday ni mara nga hetsho tshifhinga zwi khou amba uri dzi founu dzi ḓa dzo tsimiwa ri kule and the other things zwine nda zwi funesa ndi u vhala. Nda wana tshifhinga in that little time that athi natsho in most of the times ndi a funa u vhala dzi bugu and not only dzi bugu dza medical, bugu dza general and also financials. Muthu o tea uri a gude zwithu zwoṱhe. You mustn't u songo ḓi limiter kha zwithu zwe vha vhala zwone fhedzi ni funa u vhala tshiṅwe na tshiṅwe. I mean na dzi TV channels ni songo to vhona fhedzi dzi soapy, ni a ita ni tshi ita ni tshi vhona na dzi CNBC Africa, ni ita ni tshi vhona na dzi financials 412 so that muthu a vhe na a broad mind. So hu na khaedu nnzhi dzine vhafumakadzi vhashu vha khou ṱangana dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe sa ne mafhungo vha ḓo ṱalutshedza mafhungo a uri vhanyana vha khou bora rina ri khou badela tshelede yo no fana ndi khou tenda uri na vhone vha na zwe vha ṱangana nazwo ende vha zwi vhona zwori hezwi ndi nga nṱhani uri ndi mufumakadzi vha vhona unga ri sa vhafumakadzi khaedu dzo to ralo nga kona u dzi pfuka kana u dzi tinya nga nḓila ḓe. Hezwo zwithu zwi itea nga musi the best way u to zwi solve ndi musi sa nṋe ndo ralo ndo employiwa gai 2016 hu nṋe ndi ndoṱhe mara thi ngo ḓi vhudza zwori ndi khou ḓo vha nṋe ndi ndoṱhe until nda thoma u employa vhaṅwe vhafumakadzi. So now na department nga vha na vhafumakadzi vho no swika 4. So we lift each other as women. A ri ngo tea u sokou tori we are happy as being the only one, the first one. No, that's not where it ends. We must lift each other because roṱhe rina potential. Ende vhathu vha ri nṋe vhafumakadzi ri funani vha ri dzulela u nyefulana tshifhinga tshoṱhe. Hezwi noni zwi to vha tsumbo mthetshelesi wa Phalaphala FM uri nga ngoho zwa kuma ri a fanela u farana sa vhafumakadzi ri aluwe roṱhe nga nṱhani uri u nga si vheiwe woṱhe zwa vhukuma. Thi ḓivhi uri nga ngei kha dzi ṱhingo ri no vha na muthu na phalaphala ai sumbedza sina muthu zwino ndi khou ṱoḓa uri rumela nge muranyana hangei hune wa aluwa na vhana vha miyavho namusi ndi khou amba uri vheiwe no tou dzula noṱhe ni vha ni tshi khou amba nga mini ngauri ni sumbedza no vha na u aluwa hune ha vha uri wa takadza nga maanḓesa ni tshi khou tou dzula fhasi ni tshi khou zuwa uri habe ni khou sumbedza uri vha vha tshi dina mara namusi vhonani khezwo na zwino ri a zwi amba uri dza dzi tshi vhuya mara a ri complaini ngori khou zwone zwori zwa zwi khou ya gai ri khou vhona dzi fruits dza hone. Obviously zwi tshi khou itea nga hetshiḽa tshifhinga hu na strictness ri vha ri sa khou pfhesesa mara zwino ro no aluwa ri a zwi vhona zwori okay zwi khou amba uri zwa zwi khou tea u guma hanefha ende ri a sea zwino mara initially ri zwa sa sei sina luthihi. Uyu ane mukegulu vha khou amba uri upfhi ha luzi na case na nthihi upfhi hoyu tou vha ene u ngafhi? Lufuno nne ane wa hanefha Gauteng ha u Limpopo yo u Gauteng and ndi ene mutukana yeṱhe actually funny enough and law has always been his passion. So Nene is doing very well. And no phuletshedza kha mabuḓo oyo ngo fhamba. That's the interesting thing. Actually, uri vhana vha mufumakadzi muthihi vha nga to funa zwithu zwa different so God is amazing. Actually. Yeah. Kha vha ri mutshilisi wa Phalaphala FM ndi teno lavhelesa dziṅwe dza dzimbudziso dzavho hafhanoni kha musi ndi ḓo ḓi wana vho hu na muṅwe no khou vhudzisa nga nṱhani uri namusi vhathu vha tonga vha khou tou ofha vho dokotela. Vhathu vha tonga vha khou tou ofha vho dokotela namusi ai ndi khou vhona na hanefha hu sina. Kha musi ri tshi khou yo khunyeledza mbekanyamushumo yashu ya ḓuvha ḽa namusi ndi khou tama uri vha ṋekedze ngeletshedzo nga maanḓesa vhathu vha vhafumakadzi namusi ndi ḓuvha ḽa vhafumakadzi. Ngeletshedzo ri tshi khou i vala ino mbekanyamushumo uri ndi zwifhio zwine vha nga vha sia nazwo mani kha vhafumakadzi vho yaho nga u fhambana vha re kha mabuḓo yo nga u fhambana ende musi ri tshi khou amba na vha vhafumakadzi ndi khou tama uri vha zwi elelwe uri na vhafumakadzi vhane vha vha uri a vha ngo ya zwikoloni vha tshi khou amba uri hu na mukegulu vhane vha vha uri vho wana master PhD yavho vha na miṅwaha ya 61. Vho i wana before that khou tamba uri zwino vha na 61. Vho i wana before vha na 61. Hu na vhafumakadzi vhane vha vha uri vho no nyama mani kha mafhungo a tshikolo. Ndi khou amba zwino na vhafumakadzi vhane vha vha uri vha kha dzimbingano dzine dza vha uri vha khou tambudziwa mara vha khou pfa uri ri nga si kone u bva ngori ndi ḓo ya gai. So vhutshiloni a huna tshi tsho no ḓa free. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tsho naka nga nnḓa tshi vha tshi na hard work behind it. Hezwo ndi fact. So ri khou tea uri ri put in hard work in almost kha tshiṅwe na tshiṅwe arali ri khou ḓa tshi tshi vha na outcome yo nakaho. So I think in that way ndi khou ḓo encourage u ṱuṱuwedza vhafumakadzi vhoṱhe uri hard work does pay and vha songo give up and they must have a beautiful Women's Day.
abe bori vha khou ḓisa phanḓa na tshikolo Yes. mafhungo vha khou a pfha mutshitshisi wa Phalaphala FM ndi khou amba uri u nga si thetshelese mbekanyamushumo ya namusi wa pfha vho dokotela vhane vha vhori vho no hwala pfunzo ngavha vha tshi khou amba uri khou ya phanḓa na iwe wa swika wa dzula fhasi so vha khou isa phanḓa vha ita mini A PhD in Kha mini? nuclear medicine. okay Yes. so zwi amba zwori zwa zwino vha ḓovha vho no tou fara PhD ya nuclear Yeah, medicine nuclear medicine. zwine zwa ḓo fhambana hani na musi ri tshi khou vha vhona zwino ri tshi kha ḓi ri vho dokotela Ntangadzeni Nga hetsho tshifhinga ndi ṱavha ndi tshi vho tou pfi Prof Muambedzi. okay Yes. So it's another 4 years additional to that. okay Zwine zwo no khou takadza ndi uri you send in a proposal which ndi kha process yanezwo and then vha kona accept then you go on for those 4 years na kona u vha a professor in nuclear medicine. zwa ḓo ḓisa phambano hani kha kushumele kwavho Zwi ḓo tou ḓisa more knowledge and Okay. more experience to vhathu vha Limpopo, I must say. zwi amba zwori a vha na muhumbulo wa uri ḽiṅwe ḓuvha kha musi ḓo vuwa ra pfha tshipfi vho no ya Cape Town Hayi, no. ndi Limpopo Ndi Limpopo. zwino kha musi Thohoyandou haningei vho Vhembe vha nga ḓivha na practice maybe Hayi, no, definitely. Hezwo zwi kha pipe. vhona pe ndi yone hayani Ndi hayani, hayani vhukuma. vha nga tou vha ya dzani ni vha sia riṋe hayani Hayani ndi ḓo vhuya. Khezo mthetshelesi wa Phalaphala FM kha ri tende uri mathina mbekanyamushumo ya musi ya Ridiged yo tshimbila ngo tou namusi nga ḓuvha ḽa vhafumakadzi ri khou livhuwa nga maanḓa ndipo he vhone vha lavhelesa ino mbekanyamushumo vhe hone kha musi ri hu na vhaṅwe vhathu vhane vha tama u vhudzisa kha musi dzimbuso vhane vha vhori vho balelwa vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo hu na huṅwe hune kha musi vha nga vha wana hone hune vha nga vha vhudzisa dzimbudziso I think vha nga mpfonela kha 015 230 0128. Alternatively ndi hone kha dzi social platform molecular zwileludzi zwa molecular imaging and therapy ndi Twitter yeneyo account ndi LinkedIn molecular imaging and therapy or ara zwoṱhe zwa khou konadzea then there's also email address iri Dr. Muambedzi which is Dr. Muambedzi ndi surname at mytherapy mytherapy.co.za Dr. Muambedzi at mytherapy.co.za. Khezo mthetshelesi wa Phalaphala FM arali una dziṅwe mbuso dzine vhone vha tama u dzi vhudzisa arali vha songo vha tshipiḓa vha songo kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo namusi khezo o vha ṋekedza zwidodombedzwa zwine vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha u ḓivhesa nga hounoni mushumo a u khou ṱoḓiwa vhaṅwe vhathu vho no khou amba zwiṅwe ngori havha muthu vha na muṱa ene mufariso wavho vho tou vha fhelekedza namusi zwino ndi mafhungo o vhudzisa haneyo mafhungo a mushumo une vha vha khawo ndi khou livhuwa nga maanḓa mthetshelesi wa Phalaphala FM kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungo ne a wara vhuṱae a kona u tevhela mbekanyamushumo ya Jones Mr Lava mbekanyamushumo ya Radzedza ubva kha Miss Pina Jones ndi kha vha madekwana vhuḓi SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa JCI i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa mbedzi